die si wo nsuatre no ade ehu enti se supporter ekwohwe ball pacho mo the pictures ne video na mo fan to ma me ball a enigye obi a okwohwe ball okono oye sound oye hail oye hearty odini team anim na okodru park ne so video interview nyina oye bi ye be shamo ama match na omo de build up na supporter yakowura stadium ho ama ball no akoso ama du baby pinche kakra eden aba ona edaso no timi ko baby abrantie di achi baby a Ghana ball na say adu no ye mu bi ya say ya hore en selfie ho because ya kasa sa 18 years bibi anse sai na last year na meka wo Angel TV so around October na asemi BS me say enche mbeku nipa to stadium o those of you who remember me say the air course no enche mbeku nipa to stadium maka kratch na e share yellow no na obeba be ye interviews esi a otu ona share yellow and green no ona gina ho no okuta bag ni ntie nya obi a ode aba na ase kan e course stadium ona na chi hwe ha no nsu atre ama ye de sekan awo no kon ho ye se multiple stabs multiple ye de awo no cho nemfe na bi wo ne minim bi wo ne bo wa wo no saa more than 5 sk or one or two or one or two owie no agya ne ho ama brantie no wa hwe ne nkwa because of support na abrantie ne ware August ya 5 months in here and no worry 5 months 25th of August ye twam ya no worry na football no no pe and wadi achi ama yakowo ne sekan na ensema ewo mu ne se Abraham Tokwa no ebe start late minute in the game na Kosi Apia oye coach for Sudan national team no Kotoko management member dinu otesro ho ana penche ba enti yeto yensa frɛ ne sɛ omra park ne so no de supporters ne meden ebekasa na yesi yeto yensa frɛ no ana supporters no mo Kotoko ne sɛ ade amode aye wo ha no ye team ba se kure be Rua stadium mo se mo team ba se ne nyedai emba enti ane ebe ne dai ya ma ye coach ne so nsi park ne so enti sa ade na abrante ne ye na akofa Ntokwa ne de aba yes team manager of Nsuatre appointed so munyi abrante in free stadium ho yenyini mpie no ya bobo ya wie abrante ne ye de ne na machire wa ye de ne ekọ muntie ne yo ya soso ni mu a ye de ne ekọ yesi ya pon yesi yenyini mpie ba ya pon de a nti nkasenka ka ba stadium ho fa ne de anko mo de ne dwane ye supporters ne so ata no nti de ode se kan ne wo no okọ achire ena okoyi se kan no a ode ba ye no ode be wo no nti yede ne koka mu na yekowo ne sekan no pacho yenyini mpie no ene yede sekan ne kowo no aha nti ho ne kofa asem ne bae na asem wo nyina asi no blame kese no pa no eske wo de twan kakra aha say chuat na se blame kese no pa no we a sporting story nti no mefa ne se me dem wo background kakra me di blame kese ne pa be ma Asante Kotoko no a omuni pa wu no areho de ba blame kese ne pa ye Asante Kotoko obi beka sa adentia eniema ekoso nyina omuka ho bi se omu ena omu ye the biggest club in the country arguably the two biggest omuka ho se omu de omu na ye si fom se eniema ekoso yi wo league yi mu ye bo league eni sponsor park ni nyina e tan ye ntwa ma TV so ye kobo league obitimi ka se ye mamu ntwa ma TV so enemre mo a wotena ha hwe ball wo Spain Italy Saskatchewan ye hwe ball wo ho na wo Ghana de na ye bo no obitimi ka se boni a ye bedi nti ye mamu ntwa ma TV so se Asante Kotoko a omo ye panyi a wotifie eno nkomo ntimi anyai na nkare a kiebu na nkare foi ye nkan omo nka ho ene Asante Kotoko mpanyimfo nyina da ne nkwala ama GF mpanyimfo but mo club no ebaja GF club no ye tija GF
ama matena ho ama ntim senketo bebre di mani matwitwi fom mo ne house of folk mo na mo ma saa niema we nyina asi se mo motwe mo ho free Ghana league no mu a ye mo te se de e wo adwuma mu mpanyimfo bi wo ha saade bi koso na omo anka na ekofa omo ho da bi a omo ntimi complaini mo na mo de mo na asi wo a mo adwuma no mu a mo ka se ade o yese ye ntomra adwuma mu ya nto na mo anka bi a enkola no mo ntimi nka enti Kotoko ene ye blamable kese power asem they are to be blamed. I also can no pay o mature krata say league na ya twe ho afrim ye mo omo there is no league. Enra na jo asem e ba mi trimu ano no. Omo league na there is no league. But te say Real Madrid ne Barcelona. Na omo ti ho na omo FNC sisi omo mienu be kan bom say ye mo. South Africa, Orlando Pirates ne Kaizer Chiefs. Omutimi kwaji skaba ne ya ticket to bia ma omu nyina omu se ye na ye ma amanfo aba stadium. Nti wo efe no ntimi kwaji ska na won ticket to ma ye ne ye mo. Ali le Zamalek, omu ne so. Omu ka bom se ye nye se ya, ye nye. Kotoko ne has e de omu anim aye nkwala na ye de omu anim twitwi fom. To the extent to say there is no how many clubs na Ghana ha omu de supporters be travel akohwe league tantan we. Ba mo supporters di akire kohwe ona bia Kotoko be ku hwede edi akoye supporter yi o ware na anu ada o ene ye kokuna to atwene kwa na yere nyim August ene wa ware o kohwe ball ya won se kan wo stadium akuno nipa wo no ne ye hu no because league na ye bo no sabi nyansa kra nim sikadim di omo bo nyina hwe na so o hwe na so nti gala kra ye bo no ma mo bi park no e ho won fa so chen league amobo yi aponchika akokra ho fa so. But Kotoko for the omanima ye nkwala nka mo ye club na club amasori atia kwa Nkrumah club akwa Nkrumah timi sorry na mo so masori atia no enam di agroma efifo nkwala nketenkete bi edi manimu twitwi fom mo nkobo na mabo mo sorry na masori mo so mo kasa mo a league na nkoso obi ani obedi league na tibiem enti mo na mbe sorry say ye pesa sponsorship ba league num ye pesa security ya tight ye pesa stadium nya fenya sa ye mo sa wo ye panyi wo adwuma bim no wantima nyuso wo might ne wo influence na adwuma ne sɛ ya wo ye part nti na meble mu Kotoko sɛ mo nipa wu anka wo sɛ ne mo esu ba mo na mo ka ho ɛna ama sa club nkitenkete wei etimi kun nipa because mo na mo kun nipa anka no pai ka mo ntumi na kumase sɛ Kotoko be kun obi supporter wo kumase nka nsɛm a ye be ka de afa ho e de afra otumfo no ka mo ntumi na. But my mumpanyimfo ayem kwala mumpanyimfo aso munko school da first no na Kotoko timi kofo GFA president be ye omo secretary because club no so che GFA and na GFA for frɛ Kotoko panyin so me under 17 chairman no odimirika ye nkumo san nka by 8 a.m. na mo release statement say Kotoko has pulled out of the Ghana league ye mo because munipa na yakunu no say mani kuni ho a nka no pa mo de krata baba mo mpanyimfo no omo hye GFA fo botom nto omo ntumi nya hwe me say it is not worth it league we ene shape me life me life ne me football me di akiri mo jai hwe me mpo mo jai hwe because obi be kun kwa what is a terrorist ground a criminal enterprise krono no omo bowum omo cheske di omo wie di at the expense of players ye nti omo ka player obo Premier League nana 700 cedis a month eno kra ma 700 where na utim ne ye eno ko ye no no ebeje 400 bisu ye ntia na de ye ka say 400 ebeje na Kotoko ti ho na ukobo bola na hwe monfo ba bi Kotoko bass ni wuram no first no Kotoko ba krom a team na woni omo kobo no sechiwa omo sie omo at the outskirts of the town Kotoko say Kotoko say na won krom ho yes omo hia om ene Kotoko timbers na ba bi omo wura no beka se poultry farm stadium no enka mo ka se ye mo ba bi bass ni wura ni stadium we stadium no but one of the best stadium in Ghana no ba bi omo gina no pacho mo hwa Angel TV no one of the best stadium in Ghana and also they did rob and you know co driving me say akwa se poultry farm no mu wura omo ko stadium nka mo hu we na broni bi kra hwe ya wanyi nida yesi e Kotoko bass ni wura stadium oni obi be bobo ni team bass aba wose memba ni wura stadium to onko no he we nyina no na nka wo ye Kotoko na watu bass na watene na wo ye dai ukofie se ubu ho a na boy chencha hene ba bi a wo ye adwuma adui wo be ba Angel Aba studio yesi security se memba e wuram na wo force
Wa ma meka news na adwuma na ne ho kire no. Wa da ho na kofie na wa kire so ye panyi. Kotoko mpanyimfo aye ho nkola. Kotoko mpanyimfo o ma ye mo ho nkola de ama DF fo. Na DF no koje sponsorship na mo de ahye mbotom. Na Kotoko na onu ntie ton no ye money bi 10%. Na obi age 40% ahye ne botom. Wo ye ho akola wo wiase asa na ye treat wo. Kotoko mpanyimfo ma wu be ye mo obo pa se club pa ye te ya na ye de challenge Africa kwa me nkroma sorry na ye de Kotoko sorry na osuro no ne Kotoko mpanyimfo aye nkwala me se me ye chairman and kamachokrata we have pulled out of the Ghana League until na mama de urim se Fiorentino Perez kwane nipa menu tro se omo te ompa abo league na nye Spanish team so no Champions League go na UEFA mom yes e no mo kotrasa pa UEFA pacho e no mo kotrasa pacho nana club chairman wa ben wo sports num dodo angle no kra no club ba ko pe ne chairman say yen ya mobia obi anhwe because na mama yesika na a whole Europe competition no onimba bi ane bobre gina wo onim say me ma mobia obi anhwe enti anani po mbehwe ndoso nti no majaibo mama misika mi deserve a Kotoko no omunimo mbobre wo Ghana kuma dane nkwale na na Kotoko panyi atutu Kotoko enyim ni bobre wo Ghana one has mama kasenti aya na for over 6 years so say esco yeri nka Kotoko any has no permanent body so but dem bia mo de ho yentom so enne Kotoko ne has na omo join ne Gaka no omo be make sure so omo be gina F ni so no Gaka ne chairman tro krata de ba bontia na Kotoko members ne ka ho na has no so abeka si da bi osuro odro nyako anyo no a bon de many pay wo ma na chesa from run football now Kotoko ne has atitenchen me se omo mienu ka say ye mmobo ni biem wo Ghana ha nana agu no ball no de agu o se ba bia adru no omo intent mom say Ghana baba oba asema ese Kotoko fotu ho na mo ni mani mu ya because omo ni panyi bia samantimi anya bibi ama efe we hu anwoso a me say wo support bia no ho obedi wa chi bia Kotoko fo na nkasa omo ko ya leader bi ba ya o challenge efe ne say contract o ma sign omo nhwemu omo apam omo sa leader na say yempe obi obe challenge uko challenge sai me say de be ya omo anu no na ka wo Kotoko ebetime ku ni part baby mosro eye keta me che wa semi god mo kana ha oba no be wala busu afo ya mamu yakọ